Welcome back to the higher table. I already vet that is right ubiyo tanganana. Yeah man, nengaza doni dukan sona ni mwana ndo mahunguni. I know ri mapungo wako diabona kat social media ndi amba mapungo ayanoni SABC Livhu na mia bana ndi kwamba amsa kwamba uko tambuza mia bana. So osika mia Muofhe ba jena futi apoka social media ndi amba ne poka BBC ya Davidzani. Vachikwambo uri utongari auna mtu na mti ane anga votakalera uri vone vakudzenya mapungo avo na papa ndiamba ene SABC vazuzu Livhu. So vachikozamusumbedzisa uri ngari vathu vatakala uri una soft life yapamdini uko enjoyiwa na mini ende vathu vakotiyo vatakalisa uri vone vosika kudzenya mapungo avo amuta na Livhu vakungwana musi vadzenya suzo avo lune there is no need yori usikone vathu vakoporanga matombo kana vakusumbedzisa zori lichani Livhu itani so ngori tongari mwana mumdini wao ukoti wabonanga zwawe mwana muona matada. So I'm gonna play you a bit of this clip vewe ndo diribu zori ni bona hani fisa hani uchitaka mapungo radio aiteya ya onornazi allegations zeza ziko kwamana na msuwana ndi amba ene SABC Livhu the TWT the winning team. Yeah, so ngoraro mboni abaribuzori bosedzana lipungo vasubona hani ephindulo kana ezine mya Muofhe bakwamba zone bone vazifisa hani vachikwamba uri vathu vakotamira mashudu uri vadzule na papa wa vadzule na Livhu. Nenorando ndichisedza ndingari apunga mudhini sazino vakudzibona black coffee na muthu wawo tongari naone kudzenya zwithu ungasojenerera chimwe chipinga ufuna kuti muwavona zolodzulisa hani vakona kupfesa zori parowothusa kuthusisa hani none vone vane vakudza thuso ipiyo. So yeah man, let me play this video vone vari vuzori lipungo valivona hani ne ndiyabuya skali. Hey, ndiri aunavona muthu vona kodontamela vo mashudu khaino ni thaba ine ndava khayo uri Nema Muofhe dzidzanyani na Livhu zvichimbire ndevona toima nikomboranga matombo nikwamba uri ndikandipambane na Livhu but why ndichikoti topambana na Livhu ngeno ntaizo tukutuku umbura ni flopo ya Livhu ya murauni yange hoti yando namba ndatuwa ndabva khaye Livhu mara ndavona uri Livhu ndikutsiya vana ari dzule rope mara vevona toima nerikaripambane netini pieces zvazvino ndichipinga chine ripeni vorushi pane Livhu navamuta vavo vadzidzanye naone rodzidzanya zvote zvochimbira ndikwamba nazvinoi muthu wane otoimena kutodoritusa ndipo popira matuba wada kuti muta wanga ndikufa ndikuzviliwa ngamanda. Hey, netiri pieces iviwe ringadiyo topambana ngezvizvo zvitukutuku namatina vewa nevina ntamera vo soft life vo Okay, but tunaivona video Nema Muofhe vachikwamba nepala vachikulumisa rushaka wakamba na rushaka Samia rushaka mother of the nation vachikwamba nepalori vathu anikotakalera uri vone vadzenya mapungo na munna wavo kana na mufarisi wavo na uri ndi Livhu noima nikwamba rikavapambane naye soft life vewe ninkuvena idhivo vachikwamba sumbesa ri kwai vathu nikolwera nga maanḓa uri apapambane na muthu wavo. So ndadiamba uri vewe rikudzeni zori ni rimini ngalo lipungo nilichidisedza nilivonisa hani nengadze ndikadoni duka nisona ni mwana ndo wa maungoni. Yeah, you can comment, you can like, you can subscribe. Niche Nema Muofhe vadzule na muthu wavo usikone vadzenya mapungo avo uditakalera vapete chipinga vadzitile zvinhu zvavo nga muta wangu uri ndi muta hoinoni tiri. So mapungo amutani avamwe mumwe na mumwe udovona nga zvawe ndenderi ndau ya nduna vathu lichani ukondisera vonitadza pala vachipedza vamba vapedza vaivhala nga mwa baby